Testing. Se fa mo mole tatu asa se vai atu po ini si oile. Ele potula I tua fale fa mo mole lo watu le la amataina le tatu. Sauninga nei tai au mo fa lo lava. Ya. E mo fa talo fa tu tatu e kalesia le nei tai au ia te ro malulu nei tai au vi ele lo fa male lei. Male anga le lei o le atua. Ia o mo fa tatu. Fai mato fono talo nei tai au le jo telefone. Ai o le tala lea na whamanatu I nei tinama nei ta mana mafuta. O te whaftai lea tua o le tau commitment e o mai e te talo. E le whalango lango I se wala au atua le whaiwhi au. Le whalango lango I lo wala au atua o le tauta I tai. Ai whalango lango I lo mauti noa o le atua na wala au oe. Amene. Pe malulula pe le malulula. Nga ele tinana matua whata atia alo na whatafa ngase le vaiaso a toa. Na finaua nei le vaveao pe sau le lotu. Ai na ia manatua lava le whamalosi o lono to lua ai le I wala au ma Yesu lono to lua e alua tu whai mai I lono to lua. Pe o te mai, pe o te le mai, se wanga nā o le a o woti o no le alu le fono talu. So she got up this morning and came to prayer meeting. O le whamalosi la nano whātua I whawhetai o no lo wa aia te o tou. E le taita ina o tou I se wala au watu. E taita ina o tou ina o tou mauti noa o le atua na wala wina. E le neila tai au, ia tele o saufua le tapua I le li a mene, pe malulu, pe le malulu te whaia so o ale chokes le whaunga tele o whaila unga. Puts or no puts, praise the Lord, a mene. Pe mai, pe le mai, e saua de vi I le atua, a mene. E le neila tai au whatalo whalo ia tuai, il tātou ainga, ia il tātou sunga le whawhingainga, Pastor Manuia, ia maltamai taipa rewheta, ilona whaltua, ia ruta, ia maawe se so tātou e kale. Sia whatalo whatu fo I lātou ases mai, ia leo mori mawatu o lo alala mai le maua tau swafa, ia whapetele malamalama le mātou ngana. Ia, welcome to those, if you're not... do not understand our language, so this is our service cater, especially for our Samoan speaking. But if you are here, we are so blessed to have you here. Thank you. Your presence means a lot. So may the Lord reach out and touch your heart as we continue to worship Him in the beauty of His presence. Say to you for lunga scripture from mole Lamentation chapter 3. Ia mo ila to wele faina malamangan sa mo la fa to inatu. O pune whamalosi ai tātou a tātou te lei tapua I nei tai au. O le alofa o le lii ua le whaumatia ai I tātou. O na ua le mawai o lona alofa muti vale. E whau mai ia tai a uma. Amene. E whau mai ia tai a uma. E tele lona whamaoni. Ua whaapea I whailo loto. O lo utofi o le lii lea. O le mea lea o te whamoe ia te ia. The steadfast love of the Lord never ceases. Because of the Lord's great love, we are not consumed, for His compassions never fail. They are new every morning. Great is your faithfulness. Great is your faithfulness. You know, Fatu team if ESV translation. Yeah, I like to my all the King James version, but that's all right. ESV says the steadfast love of the Lord never ceases, and His mercies are new every morning. Whether you are awake or tired, His mercies are new every morning. Now the person next to you, you look brand new this morning. Amen. Because you are a new creation this morning. Amen. Hallelujah. Holy Spirit, we welcome you. We welcome your presence. Take your rightful place in this place, Father. For without you, we are nothing. My Lord Tangata. We honor your presence here this morning, Holy Spirit. Thou art welcome in the midst of your people.
E ala lo swafa Yesu. Amen, amen. Yes, I only know lots of support ile tu al nei tai au. Hallelujah. So mai se pasi te le na vi e Yesu le ne tai au. Hallelujah. Glory to God. It's so good to see your beautiful faces this morning. E moni lava tala o tato pasta. Say to your neighbor, you have, I said to say in translation in English, you have a beautiful face. You have a beautiful new face. So praise God that every morning that we are renewed by the strength of God, He sees new faces every morning. Amen. We may not see it in the mirror, but God sees the new faces in the mirror. Amen. Hallelujah. We serve such a good God, a righteous God, a loving God. Amen. Yeah, the chorus is, I feel like running. So I said to our team today, I feel like running, but really I don't feel like running. But but God, my spirit runs for Him every morning, amen, every day, every second, hallelujah. And my soul magnifies the Lord. And may our spirit praise Him each and every day, amen. Despite of how we feel, it doesn't matter. It doesn't matter how we feel in the flesh, because in the spirit is longing and the flesh is weak, amen. So hallelujah, praise the Lord. Let's sing it this morning, hallelujah, and magnify God this morning, hallelujah. Feel
right. Stop and let me tell you what the Lord has And done what did he for do? me. Yeah. He healed my body, saved my soul, baptized me Yes, with he the did. Holy Amen. Ghost. Stop and let me tell you what the Lord has And done for me. I feel like running. Skipping, Yes. praise the Lord. Hallelujah. For what He has done for me, He has set my spirit free. I feel like running, skipping, praise the Lord. Hallelujah. For what He has done Yes. for me, For what he has done. for what He has done for me, Oh, for what he has for done. what He has done for me. Yay! Hallelujah! Oh, whom the Son sets free is free indeed. Lord, we thank you, Lord, for your mercies are renewed every morning, oh God. We thank you for the freedom that you have given to us, oh Lord. We thank you for your Son, oh God, for dying on the cross for us, oh God. We come to you, Lord Jesus. We lay at your feet this morning, oh God, because you deserve it all. You deserve all the glory. You deserve all the honor and all the praise, despite of our weak, oh God. It doesn't matter. That does not define us, oh God. What defines us is the Spirit that lives in us. And as your word said, Lord, when we stick to the vine, the fruits, many fruits, will bear. So God, we thank you, Jesus. Maulu atu I laulotoa, leneta yao maleloto, mawalalo, maleloto fafitai, maleloto. With gratitude, God, we come to you, Father, and we have nothing, Lord, that you continue to use us as instruments for your kingdom. We are only vessels, oh God. We are just spectators of your glory, oh God, and nothing, Lord Jesus, we can do nothing without you, Lord. So, Lord, come and take over the service today. Lord, any brokenhearted, or if you're going through grief or loss or pain or through sickness, just know that God is there and He is your healer and He will heal you from the inside out. So, Lord, we declare that this morning, oh Lord. And you are such a good God, and we love you, Lord. Hallelujah. Taulanga famanu, taulanga fafetai, yala
Ia baptizo inama tau mai alfama nuianga. Hallelujah, hallelujah, amen. Ia fanene inalea tua sili sili ese. Ilingi maya Yesue olo anana. Ia baptizo inama tau mai alfama nuianga. Ia baptizo inama tau mai alfama nuianga. Ia baptizo inama tau mai alfama nuianga. The angels 24/7, Lord, they sing around your throne, oh God. Holy, holy, holy is the Lord of hosts. Oh Lord, you are a good God, and we love you, we love you, we love you, Lord. Oh, majesty. You are holy, holy, Lord. May you saturate this place, oh God, with your presence, oh Lord. We thank you, Almighty God. Hallelujah, Jesus. Over Ayaleli. Ilona no for Ali, ofu ilebi fa anene ina. Oh, nala. Wasi tumulene inalumelu. Wangelu
chapter 6. Sayalo nam tau po e ono. So sanga na ote le tupo usia na wiloa ile li. O loa fio o ia ile nofo ali isi de sili ma le maulunga. Ona pito ofu foi na tumu ai le malu malu. Sa falau fo ile tasi ua fape ane. E pa ia le li o au. Ua tumu le lalolangi umma i lona mamalu. Tato e kale sia le nei tae au ala tato e usu ina le tali o le pesel nei. Te manao e te tilo fale mafau fau. O le atua le tato te au au nei ai le ngata o i o le atua. O le pa ia o ia o pa ia uma. Ai o tātou mawhau le ngaluwenga o loo whaia le langi i le ao a toa ma le pōwha mai le tuspa ia. O loo latou toa to tuli. O loo latou lafo o latou pale. O loo latou alalanga. Church, I encourage you as you're standing in the presence of God. Imagine that you are joined hand in hand with the host of heavens, who are bowing down before His grace and declaring that holy and holy are you, O God. As we sing this song again. Tuna te pese mai lo loto, lo e fa bea tu la tua, ma tau te tu fatasi ma le langi ma le lalo langi. Mo mato ala langa e pa ia oe. We stand hand in hand with all the Christians in the world declaring that you are holy this morning. For you are the God of nations. You are the God of nations. You are the God of all language and all colors and all cultures. For every knee shall bow and every tongue shall declare that you are God and God alone. Besa maya paia. Aise tasi ingoa o le langi ma le lalo langi e mawhai o na whaola ina i le tangata. O le ingoa fo i le na whasil sili ina i ingoa uma o le langi ma le lalo langi ma lalo ifo le lalo langi. O le suwafa o Yesu. Le suwafa e tōtu tuli ai tuli vai uma. E ngā ngana iai le ngā ngana uma. O oe o le lii. Le nei tai au o mato o mai le atua e whane ne e ia te oe. Mato mai a watu le vi inga e te tau ia te oe. We are here this morning to give you what you deserve, Father, the praises of your people, the fruits of our lips. Let it be a pleasing and aromatic sacrifice for you this morning. Ia veo se taulanga e pa ia ma le maalie. Mato te ofo fatasi atu mo mato tangata taito tasi. O le vi inga e te tau ia te oelo mātou tua. O nā ala langa mai leo le whanau o le tua. Amene, amene. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Yeah, you may be seated. Ia lala mai lalo. No wa tele walo anga ua whatau nuina. Whatau le toe whio mai o tātou Mesia. Lo tātou wawa ai fo inisi o walo anga lo whapea o nā. In process, in progress. Au le maliu Yesu ni whamai Yesu o le asi taua lesi nuu i lesi nuu. Le asi taua lesi ainga i lesi ainga. Le asi taua lesi malo i lesi malo. So before Jesus left, he prophesied and predicted
that countries will war against countries, nations against nations, families against families, blood against bloods. And we see that in fruition. Whamailo Yesu atu tupu mea nao no tau iloa lea. Ua lata lo utoe fiu mai. Amene. Mo tātou lau kerisiano o se tala fia le na. Wa tātou iloa ai ua lata lo na toia fiu mai. Wa tātou wa ai walo anga ua whatau nuina. O tātou whamantunga le nei tai au. I le lua awhetau sanga taluai na talanoa Yesu I upuna. O upuna na tuu wha solo mai. Jesus spoke those words 2,000 years ago and has been transformed through generations. Le wa o mai a tātou wa leo na tātou malamalama. O le mata upu fo I la I le whamanatunga. O le mata upu na tuu wha solo mai. So it's the same with the communion. Was passed down through generations. Opu na ia Paulo mai le mo morko nito no na tau po sumatasi from mole multimedia. O auna o maua mai ia keriso. Le mea na o tu ina tuai ia te o tau. For I received from the Lord what I also passed on to you. I le tatu savalinga Hosanna Logan City, o lo iai le vai taimile nei, o le o ino tupulanga. O mea ia ta tau na tatu mata I tuina, po o amata upu o manao ke riso e o ina, mai lea aunga tupulanga, I lea aunga tupulanga. And this is one of them. What are the subjects that are so close to Christ's heart that He wanted us to pass from generation to generations? For my Paulo na o maua mai le li le mea na o tu inatu. For I have received from the Lord the which that I have passed on to you. O le tatu matafa I oi foi la. E ao o no tatu wha o wina. A o tatu wa o ina tatu wha nau mai le au ngā tupulanga I le au ngā tupulanga. Ia tatu wa o ina le tā ua o le sā taua o kerisu. We shall never hold back from teaching generations and generation our children the importance, the victory in the cross of Christ. O le melo na lua, communion is generational. O le melo na lua fa mai Yesu, do this in remembrance of me. Ia o tau whaia le nei mea ma whamantunga ia te o le ala wingo nā mea, o le tau tinonga e ao ono tātou tau tino. It is a declaration of faith that we need to declare the victory of Christ. Taimi uma tātou te whaia ele whamantunga. So every time we commune, we declare His victory on the cross. O le ala manu malole, e lua maenga o le manu malolo ta noa ia ila apostolo. Ino whamai Yesu, yes, tu fatu tatu whamantunga whamanule. So when you receive your communion, to hold, so that we could have it together. Il fatanunga ala apostolo na whapea ai. I lea lava pō na whalataina Yesu na ia tango ai le areto. O na ia tofi lea. Wa ia whaftai ma ia whapea to lau tino le nei. Ua whai masui o tau o le alu winga o le nāmea. O le manu mālomo mua e ala mai le tino kariso. O le manu mālo le whato i laloina o le angasala. O taimi umala, the first victory indicated in the gospel of Christ through the sacrificial death of Christ on the cross was the omission of sins through the sacrifice of his body. O mena fa mai Yesu o lau tino le nei wa fai masui o tau. Le la fo ia tu lau tino pa ia ma le mamalu ma le lea anga sala e fesu ia I malau tino anga sala. I will exchange my perfect being as holy with your imperfect being. The first victory. The second victory no fa mai Yesu
O le ipu le nei le whenga inga whau le i lau toto. Ia o tau whaia le nei mea ma whamantunga ia tau ia so tau te whinu ai. O le ala winga o le melina, o le declaration ua tātou manu mālo mai le oti, mai le whawhanonga, ona o le tūla whanu. Amen. I le nei la tai au, o le ala whale tātou declaration, le ala whale tātou tautinonga. Amen. So we were going to do a declaration this morning in regards to the communion, i le tātou whamantunga. A o yeila lau a reto, ia si tia lau a reto i o ruma, ia mai whatai tai mai upu nei. Ia le la whale tātou whasamoa, ia na whaile tātou whapeotania, ia mo le tātou auso, ia le mwhaina tau tala le tātou ngana. Ia, o le tau tinonga mua whatai tai mai upu nei, ia mau tinoa o le fio le nganga pa ia nei o lo whalongolongo ia te oi. Amen. Ia o te tau tino atu, o le nei a reto, o le tino le nei o kariso, o a whaamamomoina mo hau ang sala. Ia si tia le ipu i o tātou lunga, o ia se i whaiwha peotania mua. So this bread is the body of Christ Jesus was broken for my sin. Ia si tia le ipu i o tātou runga, ia o te tautino atu, o le nei ipu, o le whengainga whaule i le toto ke riso Yesu. Ua toe whatuina mai e iau i le manu malo, mai le angasala ma le whawhanonga. This cup is the new covenant in the blood of Christ Jesus, who has given me victory over sin and death. Amen, amen. When you declare something, a e whaia sa tau tinonga, o e tau tino atua i a sa tani malona malo, o oe o le meto tino le langi. When you declare the victory of Christ, you are telling Satan and his kingdom that you belong to Jesus and Jesus only. Amen. Il nei la tai au tau tinonga na leo tātou whaia. O me whaila le la whapei ono tātou talia ina lona tino, ma lona toto, o le whatusa, o le whengainga whau, o ma whaia ei ona sauwhanga i tātou le langi. So when you have your elements, you lift up the bread as I braid, then you can receive in faith that what Christ has done on the cross, o le mena whaia Yesu I lunga o le sātauru, ua lava matatoe, is more than enough to save you and I. Le tua mātou whaafitai, mātou whaia le nei tau tinonga, nang na e whetalai lau tusi o whaalinga, ua mātou manu māloa iai, I leo lo le hanga, I le upo la mātou tau tinonga ma lau toto, you have declared in the book of Revelations that we have become victorious through the word of our testimony, of our declaration, and the power of your blood. I le nei tai au mātou tau tino lau manu mālo, le mele mātou te talia ina I lau tino le nei tai au, o le whailonga, o lau whasaolo toina mai o I mātou mai le angasala ma le whawhanonga, I lau suafa Yesu. Amen. You may receive. Mātou whaftai le ipu o le whengainga whau I lau toto. O le whengainga o mātou le toi ola ai, I lalo o le tula whono, e ui e ao no mātou whatau nuina, e ala I le lofa tū noa. Wana e whetalai e tele I sau, e whaalea ngā ina le tula whono, e na sau whatau nuina tula whono ia te oi. So though that we do not live under the law, but under your Christ, but you declare that you did not come to abolish the law, but to fulfill the law through you. Le lia le nei tai au mātou talia ina, le ipu le whengainga whau I lau toto, o ma'awei mātou o tangata manu mālo. Through the new covenant in your blood, we became victorious. Nei ia vi ia oile atua, nā tātou talia, you may receive.
Paftailo mātou tua le nei tai au. I o mātou wola I se ola tautino atu. We may live a life of testimony unto your grace. Ia ve mātou o le declaration I le laulangi o lo mate mawhano. We become the declaration of your glory and hope to the dying world that who are lost, Father. Nei tai au mātou wal au I lau fio, whamanuia lau e kalesi o nolo suafa Yesu. Amen, amen. Do you have any notices from Mulmule? Welcome to the Life of Ministry. Let's run through what's happening this week. First up, after today, our Samoan and HKM ministries will be taking a short break. We'll be back on the 19th of July, but the kids don't have to miss out. If you've got a blue card and would love to run a holiday program over the next 2 Sundays, come and see Sam and Pastor Judy. To all our women, this one's for you. The She is Confident Conference is on the Saturday, the 4th of July, hosted by Mount Refuge Church. It's going to be a great time of encouragement, so make sure you grab your tickets. Ladies, there is also more. Women on the Rise is a prophetic conference on the 11th of July at Hosanna, Brisbane, running from 9 a.m. to 4 p.m. Light refreshments and lunch are provided, and tickets are $50 per person. It's set to be a special day, so don't miss it. If you've been feeling the prompting to get baptized, this is your moment. There's a class running tomorrow night at 7 p.m. to help you prepare, and the baptism itself is on the 18th of July at 7 a.m. at the Kingston Pools. And finally, our community arm, Village Connect, is behind a new project called Feel Good Futures, and they're looking for a few helpers for data collection. If you'd love to serve, come and see Pastor Wutsa or Tuese. We have one more video, so stay tuned for that one, but otherwise, have a blessed Sunday. Ia whawhtai multimedia. Ia ele e se tatou a o ngā sāi ni aso ia mo tātou mātua. Ia on sai, ia waifone a tātou whanau. Ia nei teimi la tina turo le noa, ia whawhiloa le sunga whailaunga. Ia le sunga le whaiaonga, Pastor Fiso. Ia mo le upu wha uwina le atua le nei tai au mo le ufa aloa lava. Ia, te whatalofa atu I le tātou mawhtanga nei tai au, tātou ainga. Ia, o le nei tai au, momoa no whapeo whamarulu atu. E le sika ko PowerPoint, ia. E uia e lena marulu. Aia sosa ko pēa I bevo I o maru vaipuenga. E po lea, si whamalili atiri ai. Ia te ropo listebi I o maua ono wesin te whale tonu I lungo le laptop. Au te iloa e rea whaina lea. Ia nei tai au, whaftai lea tua leua, e uia na whainga tāna. Au ali so hatu ke leo le pērai. Whamairoa lai leo le tautalanga mua a le sunga ia tai nei tai au. Le afoi. E leo se mea, ona e whape leo se mea tatau tātou whaia ao le mea ua tātou nau e whai. 1 Peter 5 verse 2 lesa wale le maunga a. It is not because you must, but because you are willing to do. So ia, whaingtātere la le belea, wa ki kilo kunga, e whawhare a lamba wa kua woke e whikua. A loku e maka le wala. But you have to be here. Ai a whapela le te whaingaluenga. E lakul supervisor o le wanga I kuku mai lumar keita. E sa, e malo. Ia, whaftai nita o whatalofa atu tātou ainga, whatalofa le rana o auna ma le wharetua, mai se fwoi le ainga whaife au ma o nato wharetua. Ngata fwoi lea, o le pa I o tātou e kalesia, and also some non-Samoan speaking people here. I'm so sorry it's a Samoan service, but I try my best to put it some way. That's why I said I'm so sorry because there's no PowerPoint. The PowerPoint was in English and Samoan to make it easier, but it's a Samoan service. Yeah, I try my best. Yeah, in the day, asa, o le Samoa mone you lai, o le maula, o le Sunday, ma nei masina,
o le first Peter 5 o mo pe tilum tau po 5 a fa po valu se o suma tasi la yepo e maua pesa fai tau lau au notice ma le time table nga sen na ko pele a fai le fai kau o so ke eu fo so le a fai kau mai ngai news o Samoa me ku po ile se me ngole I've seen your name when you ask you about things without church you said oh I don't know but le wo nga sen na ko news but you never miss anything on Facebook fai fa le me ka ko me ilunga na o le tusi fai tau le vai aso is first Peter 5 o le lawa atofa mo le fai upo e valu se yo o le fai upo se full martasi ya la tato talo na matai le fa aftai ma tau tama si le vi inga mal fa aftai ya e lawa fio I lo walofa tu noa mo I matou lo walofa le o matou o mai ne ya so lo walofa le o mafai yo na matou fei lo I fia aftai lo tau singa tai lo fa manatu mai tai fo ne masila vi ia ela o fio I lau fa malosi pe mo I matou na ia matou to anga ma ia nau ia te oe tu solo finangalo o no lo suafa Yesu amen ile tu sila le almo mo pita mo pete re lima fa poe valo ma sumartasi ola tatu fa tau mo te le lau tu spa ia sa mo fa tau mo fa upu mo si tatu fa tau ia kusi ako fa ska ko fa ka nga kusi ngai aso aso fa longo o mo lau tu ya mawalo matole mai makuspa ya sambo la foi mawalunga le e ka download ti lunga le kuspa ya sambo lunga internet isa le internet ka download dat ya la tas faita fatasi ole utala la fa sambo fa pe ya fanga ina la fuma moe ya matala ya te atu le tia polo tas faita fatasi la fa mo fa solo la fa mole I ya Male o tofsia fatasi I le manuia o le afari mai. I o tau leo le lafu mamoia le atua o ia te o tau. Ia tausi ai male loto ai leo le whātau ana wina. Awa foi nei whaia ma le fia whai o loa au le loto fia. Awa foi nei whapeo e whamalo I le tofi o le atua. Ai a whai o tau ma whaoao I le lafu mamoe. Pe a whaari mai fo I le leo ma moe sili. E maua e o tau le pale pupula e le ma maelea. I a whapea o tau tau le lea. E o siu stai to ina. E o siu stai o tau umalava o le tasi. I a ofu o tau I le loto mao lalo. A wā e te atu le atua I e wha maua lulunga. Ai fo e ina mai le alofa tu noa I e wha maua lalo. O le mea lea. Ia wha maulalo ai o tau I lalo le ao ma losi o le atua. Ina ia wha maulunga ina o tau e ia I ona pō e te tau ai. Ia tu ina atu ia te ia mea tau te popole ai. O wā lo manatu mai o ia te o tau. Tau wha o tauta, ia o tau mātaala, ona o le ua whai o tau mona fili o le tia apolo lea o lo whaaluai o ia e pei o se leo na tangi. O sa ili se tasi e aina e ia. I o tau te atu ia te ia. Ma ia mausali o tau le wha tua. Ina ua o tau I loa o lo tau wha ato aina ia lava mea ti ngā. I lo o tau a uso o I le lalolangi. A o le atua e ona le alofa tu noa o malava. O le na wala uina I tātou ia I uatu I lona manuia. Wha wavau o ia ke riso Yesu. Pe a tinga ina o tau I nā iaso. Ia wha ato ina o tō e ia lava. Ia wha tu mawina le wha malosia. Wha vau lava. Amen. Ia wha ngata maira wha upu le wha malmole a. O tusi lea mo petelu. O tusi atoa lea mo petelu tusi le so ofo leo Yesu o petelu a. O le teimi lana tusi lea teimi o le pupua ngā le kalesia. O le teimi le na mua I Roma a. Na sunu ai kaisara neru loma. Ai ona e whapea se I whawisi ana. Ka pio mea ia fia whailo investments ale malo pon tangata. Whailo leo se awala inga ia move wangisi mea a. So that they can have their big investments or whatever they're doing. O I lai a nero. So it's the same thing le ta tupu teimi ia.
Same thing for le tupu te mini pēna uta o risi wai teimi. O le mea le tasi sa tupu yaso ia, a different presenting, the same stuff. Se uma, se kai pe o me tu tupu yaso ia, se foi na wai teimi, o mai kamingai, e kirpi se no, it's the same thing. The devil is going around and around doing the same thing. Ia, mūleo o fui, o Yerusalema, tua ilole nero ia, ila o Kelsiano, ala o Kelsiano, is a little percentage of the people living in Israel. Nai tangata lai, tia tua ilole o la mai o la waanga ia, na sunua. Ai wha popo ia, ma lefe fio, lisi waanga, po le ale atala inga, for what's new thing coming up? Na ua umalo na maliwa Yesu, sunu leo Roma, and they make the Christian, the one that follow Christ, as a scapegoat. O ila, sa wha tape a peina i rola ia leo o tangata nei, and they go everywhere. Le lai e kalesia na pe ono ea, sa whausia i asia, ese e kalesia i e fitu le tusi o whalinga, different from the one in the book of Revelation. Paro e kalesia i, na ua o ese atu wha tape peina atu e kalesia i. Ona, sendolo le tusi lea, ai foi, a Peteru, le momoa, le tusi lea momoa Peteru, le tusi le aveanga e kalesia, mai sera le tusi le mta upo e lima, aveanga na e kalesia ia, o nai tangata ia sa tutupu i foi oma, o lo o iei ma nai tangata iu taia, real Jewish, ai whai ngoa lai e Peteru, they are exiles, tangata foi iu whakawhea, a tangata lai ei o tangata sa o atu e tuto, matua te midea, e le na o Israelu sa iei tutono Jerusalem, it's not just the Israelites, they were Christians. They were different. Remember, te mi foi le sai dunga o le afeafe foi le sa fio, mai le nganga pa ia ma me foi o, peni afi dunga o tangata. Le wha pea ai, o tangata ese mana o mai mori mau mea ia. So that means, e le nga o tangata iu taia sai ai. Ta pea pero lea, o role o tangata ia, whatu se kare sia ia. So sometimes, ai me wha pea tupu. Ia don't worry. O risi a awala lea tuai, e a foi. E whaatupu tele i nai se mea. Mana tua. E teste o e tātou ele tua. He tested us in a secret place. Ai amai role o ele tua and he trusted us in front of people. E testa o e pe alau vi pe kusarau pe where you worship God the same way you worship here. When people are looking. O wei kamile vi e fale pe tusarau vi ngal fale malau vi le vi e ia. Aki ke hopela ki ki wanga e fapengi no o lima. Ai le fapengal fale I never do that at home. But when you worship at home or your own place, your own space, or wherever you are, o le mangai ia ki ki loku me fale ko ma fau do langa. Ati tilo le ile tusira a Paulo. Fa solo mai o le manai ia ole. 1 Peter 5 verse 1. 1 Peter 5 verse 1 fa solo mai lalo. O kasi manga ia O tala Paulo le sa fai. O ia Paulo, I always have Paulo. It's Peter. Ia o tala Peter lena Peteru lena fai mai. To the elders among you, I appeal as a fellow elder. Kusala wa tusi lea. Te ro tonu I le se meka o se baby Christian. Ele fo se meka o se Cristiano fou ko tala vou. Ona a fai kako o mabu fasta. Yes, we all fast. If I allow one pongi, but I call it this time you fast. Ele fast pepe. That means you're not a pepe Christian. Eu foi like that mighty. Ele fast awati. But kangi si mafi al so you are not a young Christian. So that means tato uma o kelsiano wa matu tualeli, but we act as baby sometimes. Yeah, most of the time we act like baby Christian. E kau fa singo al me fai, e kau fa sili al me fai, but you already a mature Christian. A fai lawa a fai tau so o al tu sida. Alu kau lalo fai, unga koe sau koe fai kau. So you are sitting in the meetings of all the leaders of leaders. O sa lewa ngo fai kou I, o oi o tai tai, o oi o tai tai o tai tai. Kusira Paulo fa mai the tusia to the elders. To the elders among you, I appeal as a fellow elders. E fa me mai e Peteru I fa mai kusia kui e kusia tui tai tai o ia foi o I to ina o ia foi o ko inga. O a foi la lo te tono le li o le to ina. Fa mai o le melon toru o le witness of Christ's suffering.
O i ole mori mau o pupu o kau ke riso mal melo na wha. And also, we'll share in the glory. Ma ngai or kusira Paulo o ia kusira Peteru. Sa tu se toi i tai. Fa sole fai lalo fai upu e lua. But we might be shepherds of God's flock that is under your care, watching over them, not because you must. Not because you must, but because you are willing. You must means you have to go to work. Yeah, I was doing night shift, man, it's hard, o le temina e moe le tangata soifua na whai ele kua ale pula li whai kupe. Still working because you have to feed your family. You have to be paid because o lai maka le ainga whapea oe se kera. Lai maka le ainga whasiri mai ole eichen. Ngā mei lau kamare ngā sen mei whapai ngā moe mea ngā poko a ke ingei a whaalwa veo. Ke i rofe pisi a i solo a, ngā le lau mai li sifi. But he said, it's not because you must, but because you are willing. As God wants you to be, not pursuing dishonest gain, but eager to serve. Eager to serve. Ma, ngai e kusa le o tātou level le leaders of leaders. Ia le kau ke ma ngā oai fia pepe se i lakwa si se kai mai lo wa au. Tai oai wha no fo i fo mai ngofo i au kai anga sau le ke ngofo i au lo kai au ia lo i fafo. Whata pepe ina la le kale si i. Tele leo tangata whai mai wa sawa inga. No, sometimes e alan tato sawa inga. O le area ngā le develop ai kako inga ia matured. I go through la benga wa whapea. Le masi se mga kumaya oi. Le masi se peo vai mauralo wai whai tala tangata oi. Somebody saying something to you. No, God is training you. Peke o sa ai. Peke wha mangalo ai. Pe whai e whai masau para. Mai e wapa aira e me whai e le koia o ko. Let train e kako e le kua wha solo mai lalwha upo e tolu se yo o mai lalo le man nei ia. Not loading it over those entrusted to you, but being example to the flock. Not loading it over. Maua lolo kofi le ainga o wha matai o le ainga oka. O ia whea kulo le sao whai lolo mele whai a kua ia. No. Ma ko foi le mongana le masane tatou Samoa. Mai ko fia le tua Samoa na ia pule makai. But it's authority that's given to us. Lord, loading it over those entrusted to you, but being example to the flock. It's not something that you have called melify. No, you seek the family. What they want, where they are. E ki le ainga. Le ale tu langa le oi le lima malo si le kai bi oi le vai oi le fa le ko. E le ngata la te so le tu tau le tamao ainga. Al ma fo fau mal malo si loko fa malo si ai. E le fa pela ma kai lo le pule sawa. E ke lo ngale ma ia mai lo mara ainga fa bai. Ya vero oi si ainga le ko abongi ko amba ia ira ainga le Because the Lord said, is loading it over those entrusted to you, but being example to the flock. Be an example. And when the chief shepherd appears, you will receive glory of crown that will never fade away. It will never fade away. Fade away, but that body encourage you to move on and on and on. In the same way, you are younger, submit yourself, your elders. Doesn't matter how much you know, doesn't matter how strong you are, but this is the key of success. This one. Submit yourself to your elders. Ko sape so ora o kala Bible College il mele. Bye. I hit work to Bible College. When you got your diploma or bachelor, whatever. When you are serving in a church with your faith out that don't have any qualification.
Don't say anything. Serve under that one. That's your blessing. Fa ko ke fa longo lo foi sau kala se isa ila foi fe lo foi fe e le song fai longa pe lo fai longa e mai o I ko ngol pai ko le fa sala oi pe ke fai le ile CEO ave ese lo certificate ya la ngo fo ma mai le da ngus pa io le fai a ngai. Once I found out that thing, I would bring them in because for my or submit to your elders is your blessing. And all of you clothe yourself with humility towards one another. Or if ngai or ofu le a. Ao ngele winter. E ke su e ofu fa piko ofu le winter, ofu le summer. Ai all ka mi vo le lo ka ko langa. Our life walking with God is so hard to choose this one, humility. For my clothe yourself with humility. O le ofu le e kai mi ai kango ko pi kala o le kongoa. Ke kango ko be ke ofu le ofu kala. The cloth of humility. E ofu ko lai fai me kala ka fa mai ko ofu. Clothe yourself with humility. Even though whatever happened. If somebody overlooked you, clothe yourself with humility. Kusa pele mga ia mai lau sa wala me pasifa ngali siwa ngala ko mai nga fiala ke ngofo. Fa mai lo kuspa ya clothe yourself with humility. Fon kai ol me a ki kilo ka fa mai so le for me pasifa ia lu yo be so ngo ia hala makanga loko ngo ko kuli mai makanga ngi loko so le vai le mai ya se me ya o clothe ourselves with humility. Maybe the reason why there is something God is checking in us. E le mele siki mai le ko ko loko. Ko kiki asa. Ala mai nga fa ele tu ala na fa manu yanga. Ola na fa ai ina. Le sa ulis fa upure so mai fa mai. E foi. Ele au mai a ko. It's not giving you the all. Because there's a reason. Papia ala ele mai a ko ya. Ka ko le peo, you know those nganga under the le la le altar level a ku le ko a fia e ta wi e lo matu toto. Bol matu tau tinga. Ai fa mai o sa I langa le ia foi. Ele li liu mai si vanga me la ka ko wa o sa. Humble yourself, therefore, under God's mighty hand, that He may lift you up in due time. Maria fa upule a. Fa mai o male o manga ofu le humility. Mai fa mau lalo le a au ma lost you over under the mighty hand of God. Saulo mal fa unga that He may lift you up in due time. O le period la le due time o le makwa mi a. It's a long period. You have to wait. Ele fa pe kalo ko le ko ya mai lo le o fa mau lalo no e pule le tu le taibi e press le pattern e fa mangu ya o a press foi le pattern ele fa pe e press le pattern da full pattern no so mai mele ki fa pe ko mai ya o e fa ko e fia pe manga ya ko fa balos ko fa ya mo ko press le ka mai pattern ko mai disi me it's not giving you the whole load ya mai mau yo pe ya ta to mata to fa now you're not giving to them the everything. Kasala le ilo ka mai ki fa nga. Same as us. Ngola o mele fa ele tua. E ma ko lengi ka ko. I na ita to malolosi. Ele ngata la ita to malolosi. A mai le manguia. We know how to look after it. Ele ngata la look after it, but it's a blessing to other people. Ia vaku ala ka nga. O le manguia. Ai lo le mai ka ko manguia vaku o. Ole a. O le vaku. Ava ko yo fa mai ka so pisa manga ya yo alo voli fa masima ya me le li a ai vai ko nga menga when God has gifted you with something and you are not what ta to le ofu fa baulalo o kai minga ko ki liva ko le gift le ka mai le to ya oi pe ma ko kua ya o wa ko la versa o vai mo lo pongo ho le ya a e le ho me foi le disi pico se ala pongo and when you touch the end I ko so mai ai ma kalo si me a e malo fa mai la tua that He may lift you up in due time. O ko fol ke bilale kal che fa po fa la fa mai when in due time ko fa ngau mo do Yesu o le vanga nga Israel na fa ngau mo sela nga o mo sela tu po fa mai kala ale kal che fa po fa in due time ko fa ngau mo do Yesu. E pule ala le tu o mga kaimi me o mga fa po kala me o ka ko pe al melo le mo se me fo ya oi it comes with a manual how to use it, how to operate it, how to turn it on ai ngofo ka ko sui ya le ya ma le pe because we're not following the manual just like our lives
The manual is the Bible. But we try to change it around. The world is trying to change it around. Cast all your anxiety on him because he cares for you. That's a big one. Because but because it's just a month, I think. Anxiety, or kele yo me la vea, ya. La vea me leo le mo kongu. Leo le pe wawari tangata le asa ngofo I umar ngofo ori ko ngofo ori ngofo kai biale kasi e mo fo lo so ole ngofo because they are not confident. La vea umai la lo me anxiety or pole valley. Oso valley. Malo valley. All those things, alanga malo valley because of the anxiety inside you, like jumping up. Like punga ala foi ole saka fai foi le saka le punga saka fai ma saka but ero como wa ka pungi lo solo era lo e fa ngala se lo ngala control or anxiety ole kele yo mele kongwa le mo tonu ma fo me la le tam fai le la lo langi in a way it treats mental health e unga o le ku foi le because ele fa ka ko la unga this one is talking about mental health, talking about your mind. It's God. Now Yesu anga mena na maliu Yesu lungo sa tau. Now Yesu malo na toto ma faina mangalo ai malolo ai manui ai. Me mai to ma fai. Yeah, it's true. It's good. Really good. The world is trying in a way a heal, but the world is neglecting the source of everything. If they put God there, they'll self-care. Self-care, but but the best self-care you got is coming under the strong arm of God. Therefore, submit yourself under the strong arm of God, because one day, in due time, He will lift you up. Because when submit ilalo au malosio le tua, esa wel fa malolonga, esa wele le malamalamba, esa wele manuia. Sort out time ya, etele lope afenga sort out. O iskai minga sa wa le loa be afenga sort out melo wa hinga, wa fibu afenga wenga. Ele ki kilo kwale account ele o se afea. Ai fa maula lo le au malosio yova. Ko kupulo me ele ma faiona e faia lo malosi. Things that we can't do with our own strength. Pula le fitua. Ka ko o fe po valu la le ato faina mo ni masina. Po valu. Po valu la le fe mai. Be alert and of sober mind. Yeah. Not for upo valu le ka ngoi fai tato ta upun le yaso, because it's a massive chapter. It's a massive chapter. But ala ka fa ka kula matanga le ha sau fa solo mai o apo po ingala umala ia peteru na ave tai. Ai a fai o le wa bo ilo to fia o le tu tai ele va pese lo ngai fe ka ida. No. A fai tono lo ainga, you are the leader of the family, the father, you are the leader of the family. You are the elder of the family. A maliula te mapo le ka mapo o le fo ka mau fi wa o le fi turta mai long kulang o isel me la ku mai. The mother, you are the leader. Fa pe o le tina fa solo mai fa penal fa solo whoever's there to look after the family. This is our responsibility, to look after the family with care, not loading over them, but with respect. So be alert, have sober mind. Ai fai le se mea ai falu fe sasina tato maho fau. O le kuai ia e te le mo kongu hot. Because there's a lot of things in our brain. Le fa mai fa po fiku le ka umma ko mai fa mai hoi. Cast all your anxiety to God. Saulo le cast all your anxiety onto Him. Saulo mo fa le might be alert and of sober might be alert. Ka pia mo ka le the watchman he knows the sound. That's alert.
E kei role lei ale mingoi o le cockroach la ko kolo runga le. See that one? O pe o ingal palasia ko lalo umaloma lalo. O wa ki nga o mo le fakonga lo ngale o mai lang po. Le o mo ma pasa se le fa mai. Ai mo lo ma ko shut down everything ai mo lo esa. Ai o kakala le alert. Ai no foi le lo na ainga. He knows exactly the voices, the talk, the behavior. Nga ke lo hoi pola me le tupu le tono la ainga. Itala noa tangata. E ve mo sui kala ngo something's going on. Ke ia le ko fia ma ke le ko sal wa sa ka ko mo fai for me, but there's something behind that. El me la mga or ka me when they want some money or they want to go somewhere, well, mop le fale vacuum kill me o me le masange. Ai no se me e mga ai ka ko le ia se me fai taka fa penga ho ya sola fiu le ki ngai wala fiu ka ma ai foi ma wo lo se fa na wa fa ngai ka ma ki ai ki fa penga ya sola le ki sola le ki ko so ma lo tu sila le Paulo sa tu sia tu e kalesia na ia matala fa mai le Paulo tatu na tu mo you auto loa auto feel you have to know recognize your adversary. O si kai binga like for la mo ko ka wa ka ko kau mari spikole fa ya ko po e ma lo sia ku langa po e ke le lo ma la mar ku spai fa ya ku si va nga le pe si dia ku la ko la pe si dia ku no we have to work together nga ia ma wali si so le nga ka ma wali so ia la ku me lo fa na to e ma wali so ia ma lo sia ku so nga e ka la fin nga lo le tu but you have to recognize your adversary. You have to know the enemy and his way. Because the enemy now, right now, it's your mind. It's the mindset of the people, especially the Christian. He's playing with our mind. Believers are commanded to be sober-minded and watchful. Sober-minded and watchful. Sober mind. Ko ki lia le mafu fau wa ka hole hang over ma le po ke fiu fa ko ma ko fa ki fa ila so akola la ile ke ale o umalo nga ele ke ale malo sir pia la ki fa ia o malo sir pia ko wakura singa me ho ile ko on fo you know the experience ones are laughing because they know like go so o nga ho ile an ko ko singa me le o uli fo le ko on fo la ia le ai le lo se me a va le fiu e fe ko le nga se fe o va sa ko same as sin sa lo lang sala ele ngata lang sala ai le ke so lang sala it's a sin we ask for forgiveness for our sin but we have to deal with the curse of the sin o me nga ese there's a sin and there's a curse of sin. Let's have for the to spy of you. I am matuvi ne moto. I mangi I need for fang. Especially our words. I malorosi ka ko upu. Afanges ka ko kala. We have to bless, not to curse. Let's have to spy you. E ke mga ay ako me lua lolo favor or curse, mal bless. E la characters of the enemy. Ile fai upule, ile fai ungol fai upule, fai mai. Your enemy, the devil, browses around like a roaring lion looking for someone to devour. Tele la ole tilo tangata ile tule. Ese la le tulo tilo mai. When we look at this one, we blame the lion. Sawa. We blame the lion. For my ole lionga o sakangi. But look at it. Be alert and of sober mind. Your enemy, the devil, browses around like a lion, a roaring lion. Ole pena o tā ua, ole mele sa ue satani, ole maho fau. E sa ue fase se tato maho fau, twist tato maho fau. Twist tato maho fau. O ngā maua lolo ole mele ole whai akwa ke mat. Whako whai whaare mai mga kua ese apikos, e o tutuksa tato maho fau. Ole goals of the enemy, browse around looking for someone to devour. Our primary target is not our physical comfort, but of our trust and faith in God.
O le menga le sa o ke apolo. Ina ia malue lo whatuatua. Malue lo tatou taritonunga i le atua. Inga ia awange i malosi lo tatou whatuatua. Ona e mafua mai o kako whakokua. E fia mai ei le atua. When our faith is strong with God, connected with God, aligned with God, or ila turn mai ele tu e fia mai, that's the favor of God on us. Not the favor so that we can be special, but the favor that we will be a blessing to others. I tiro le iai, fa mai e saule e whaongai le e Lucifelo, mea le atua, e whaasese ai, tangata na whaia e le atua. He came as a rolling lion. O te tiro le iai, I mea I o le afoi, characteristic o le liona. Fa mai o le mea le te apolo lo fai, e kango e copy characteristic ng whaia e le atua I tolo tuspa ia. O ngā mai lo le o so whaia I oi, o so whaia I tātou. E la le liona, when the lion roars, o vai tino la liona a roa I lo sini I le suhole taranga suwa, o le leo kele so. Nganga e a liona, all the other animals were looking for shelter. Papea, e sa o la so te a, la lo taranga suwa, o ai e so ye 95. E la liona, o le vaenga mua, e tau mai ai, e ko territorial ownership. Mea ia leo whaongane ele, leo whaongane I satani, a turn around against you. Inga ia tātou turn around against God. See what he's doing. A mai aka ko, inga ia brainwash tako maho whau, ma li liu lolo tangata, e whailonga fia poko I le kua. E la liona, le wha mai, saurolo sa kangi, e pe o le mea, o characteristic o le liona, leo lai le liona ia. A sau sa kangi whaonga characteristic ia. Sau hui whaonga oi. Whaonga characteristic ia godly ones. To attack you. O le memo mua. O le territorial ownership. Po pulenga o whanua, po pulenga o territory, po pulenga o malo. Pule means the right to govern or look after, not controlling. A govern to look after. Pele sa tau mo ato fie nei oe e matai o la inga po o le sa o la inga po o makai o la inga. O le ngaluenga sa o al matai e fai. E va ai mo le lei o le inga po le saunga le mu o le inga. Po le whaalfani o le inga. O le wha mawha saunga mea. O whi wha mawha iei. E la wha mawha saunga mea se ka ua si e langa le inga o le inga malosi. Langa whengkara ko o inga malosi a lai sa whawanga o whengaluenga. I'm talking o le kalangua ko le tūrea. I'm a title man. E lua ingoa ali ila ye. Alo meno mau mai I. Ngana na mai meia. Nei e tātou rua lofa I kako ainga. Kausi whare le kako ainga. Vai aku lai vai le kausilia. Whai e sole. Ko ule mea ngā e whai sisi mea. E le whapea ake ke lega kusanga kupeng whapea o malosi kako ainga. No. E whialo whangi lo ainga ma ngā lue whakas. That's the strength of the family. Not the money. The money is just a resource. The love of money. Money is good. But when we love money more than anything, fusuro, whamairoha wa lainga mai a se kupe. Ar sa wale vari mai a. Ar kupe lei. These are the things will turn around at the Apollo. He turns around these things. Inga ia whia inga ia kangaka. O le territorial ownership a e la lionga. O le territorial ownership o le pule o meto tino, authority to govern belongings. O le mele o le liona. Ma ke look after I le area le ia. The environment le ia. E la lionga e whainwha o puina whapea. This land is occupied, or otherwise you will be treated as a trespass. O le tū mana le lionga o ia o le pule o le ainga. E kango se kiwa le ainga. O se kaibi. O isia vaenga matai e whai, e vai ainga po whape I mai meo lo no foi, ele o lo no foi, ale whape o lakua, whaianga o ia. No, the reason why we have the coffee of the makaina ainga or the nguu and the family is to look after the people. Is to look after the people. Makua, so se sofa matai, so se ngoka ikai, e lalo the category of stewardship. Tausi mea. Ele whapea o mau kakota, even at work,
if you are a manager or whatever title you got, the reason why you are there, not to cursing the workers, but to help the workers. Pero whapungare sa tāua e te poile, mental health. Not teaching them, but to walking along with them. Walking along with the people. And that's a good leader. Ole vaingalo na lua, ole physical dominance. Ole fofonga ole melo liona, the throat of the kakoela poko. Kongolo floats it to low, a lionga. Be box for it. Then I found long way makua a elionga ke falonga ngolo welelea. Something fayele tua. A ela lionga, o ngaka kaumai, o ke leo lionga, ke leo lionga le ya. O le te leo em whaina tangia, mai le te leo le tino ma le malosi o le tangata na whaia tua, a o kua. La le me leo le stewardship, looking after the people well. Melo na toru, o le coalition solidarity, a lionga, o kusore so whatasinga, e ngā lulue whatasi. When lions roar together in sequences, they claim collective power, signaling to rivals that are organized, united front. A lionga, ko se taua tu ai po fele me lai kau fe vai ia vaenga o liona. E whapapoko mai kong, ai le whapea, le fwele le sauro, makai whawele makanga ia, saur posi. Ai wa me fwele se ai ngā poto lele, ai ngā wakuro le sao po le matai o le ainga. Fia o makanga, because they know, sauro le sao po le ale mea lai vesi ai, e mai ale whai unga le sao le manga, e mai whai unga le matai, is really godly decision. E le whai whapea o ngā le ainga le alai, ke le mai lako mea, le ainga le whai kua whai mai lako mea, no. E whai le leia whai le kua, ko le to whinga le matai lo ulo i e whasamboa, you have to connect it with God. E konga kalo le makai. Ai le whapea ngā le haa o launga mi whunga maha le mamlama po anga upua. E si saura le ako launga whakore whamkala mai kwa le iloa. Umang kala mai o, me kakasole mkau kia, ai ako konga la inga kwa male pelepe. Sorry, Makai, I'm not telling you, I'm a Makai too. But this is what I know. When you come to your family, as a Makai, as a title man, this is what we have to do. Look after your family. Sa pepe kai merisi whainga whaia o le mea kei loa, o le mea lea mai lea kua. One day, they will see. Peo le kako mau fo len ka kikiro i whamai, and he will lift you up in due time. A sa o langa whai, e iai le tai me tari tonu, ko sa peke whamai ave kupe i tō mai kangaka, but if you're not doing the right thing, it doesn't work. But when you're doing the right thing, i kongolo ainga, ke vai in the long run, ki kilo i kangaka, makua i maa ngai they know, you are leading the family from a godly perspective. Lai mai ele tuarata i ala ni makai, e kai i longa ainga, inga i roi fo elisi makai le la so mai asau, awar whaki ngai ngale ainga, awar whaka pele ainga, awar eser kala whai o, Wai meanga. Because langa eser kala whai o, e iei tangata e o, e wala au i le kua e au mai le kali o le melea. A mai la le kua kali o le melea, ia. E ina le me tupu e tua. Lisi vaenga pea, a foi. Ile melo le coalition solidarity. A tu fatasi leo le ona bo se leo kele, whai loa koi, le ku whakasinga, i au mai fatasi tangata. Ma fua mai la leonga le kai. Fasoro fo la leo isi leonga i la isi leonga, make sure the mayor one. And they would do the same thing to bring the family together. E whai umana leonga ia, inga i mai whakase whapefo la, ia i tangata na whai ele atua. A kilo aku kaka o le whakata inga le whai mai ele leader of the family. O isi fo la tangata i loro, they will follow the same thing. Like the picture what we see here. In the long run, there was hardly any people in our church. There was hardly any people. But because we hold on and connect to God, and we lead to what God has given to us. God will bring it in, not us. Because I go give up because e su e mai le malos. Ma le sawa ingo foi I falong mai le koi al. Ar tangata la le wa pa ye le ko because of your faith in God. Ko sa pe avakuri me kinga. He knows that this is a teaching for them. Before ka ko a mali si me falong go pe folong ka. And ngofwa one day you will see o le melang folong ka I
o le kua Somalia. A le fa mai ngi tuai, le fa mai Somalia ngu kua ongal mangava Somalia ngu. O the other way around. E ai aku pe onga, ai kua Somalia kong. Lisi mesa o le Pride Pekin, po ka iala, ma whaasino ala, mo nisi whawhatu ele o whaasino manga. Ia. E iei lalisi vahenga lea, e mana ia ti tiro iei ri mene o liona. E iei kai me, e kau wai liona, mai se the male ones inside the flock, i tu tono le lafu leona. A kau rale lua lea, o isi vahenga ia, o leona, e ai se fesofi, but mainly what they do, e kau fife ei umalori onga. E umari onga, umare lafu lea. E kongo le environment lea. The reason le ufi ei, whai a ku ulo mali misar ko lua lea. O whapea mangai ai o le mea lea o leo isi le onga ia, ka umai lako kai. E se lua mea ngai whai, lay it down and seek for se whalenga. E alua la le fese se ingar ko lua lea kai. Ai fe ei umalori onga. Koi ku ulo leo le misa le whai. Wa tatu tilo fa ta ingale mo mai. Ai se me fa le tonu mai lunga I. The leaders o yo makai. O leo la tangata I longa kilo ai le telo ele kilo kai bile kas ai te tilo mai le telo te bisata tai mai te kai dia. Fe e u malolo le yo. It's like a sign that they will pray, they will worship, or they will sound like this or kako ainga ngai kako falfangi. Ma ngai mea o malande. But isi me yo tele ita o tu te pe o mero the meeting availability. Ka ko lioga get out. Ke vai ko ele so be ko kingo ai fai. O mea umala yo la ia na fa la foi. Characteristic o leona. Fa ngale ke e te apolo e ko attack mai ka ko. And they're using le la fa ngale te apolo te minei. Malu manga e fa se e lo ma fo twist e lo ma fo. Ka kuolo le I wan ka ko fo mere alo wale ma lo langa tanga wa malos. Ko ro ko fe siringi ale tu mai PCP sa o e ke me Pe sa o ya la mere fai Am I in the right place or not? O characteristic umala ina fai le tu ko ko lio le la sa lo tu spa ia fa o ye le ti apolo fa le fa mai peteru ia o to matala ona ole wo fai o to bona fili fa mai le saule pei o se le ona tangi pei is like a lion but it's not a lion because he didn't create anything ele creating e sakangi se lionga so he tried to take away your territory ownership e fiu fa ya como ko fiu fa ko le fi se me because when the lions shout to you, I mean when the devil shout to you, he's taking he wants your territorial ownership. Menga siu fa ko pi mama sangia voile. O ngala wa ilo pe wale ise kaula wa me ye fa. But when you know where to stand, when you know who you are, we are the servants of Christ. Ko sala pe mai kele me mai tele ke mon. Let's help with you. My cast all your anxiety to Christ, to God, because one day He will lift you up in due time. O isiraya me mai o tele yo me mai le hoi le te apolo e pe ole liona ya so umba. Your anxiety, your worries o me ke popole ai ai vai fa ai ngai le o titiro toile ai ngai ya me na le o ele o ka o ko le mai. Trust in the Lord. Awal fai lo malo silang ke mai Waka ko pole ya. Ko mai pupu si aku telo tangata fa so ke pole ngai lo lea. Ngalo pure lola. E pupu e va veina pupu va venga ko e sei sia so so fu when you worry. All that our anxieties le fa mai kasi le tua. Is that with understanding and wisdom. Ele fa pela fa pe kaska ko anxiety le tua and we do nothing. No. E kaska ko anxiety le tua. Pe albelea you ask God to forgive your sins. And then you face the curse of sin. And then after that one, you ask the Holy Spirit to come into your life. As how le Holy Spirit, how le away me yo le palamla banga how to do things.
A pe ele me le se so ale ke fiu ai fai le se. A pe le ke sala so you always got fine on the road for speeding. What to do? Vai ko ngai pidi wo ai lunga lua fe 2,000, 3,000, 5,000 ko po pole ai o me so se ila se marka va. Ai savari ya, ai ke vi savari wa savari. Fa me lo ma ho fo le ki kilo mai ngai le wala o le ska va. La me kong fai. Fa sa lo ma ho fo ko ma sa wa. Ale fa ba ke lo para me la fai. It's you. Slow down, mate. Slow down. This afa mai ai ongos furu. Afa mai ai fikus furu. Ale fikus furu ale sa la wala fa mai. Ko le lo para me ngo sa lai so. Longo winga. Lo inga ese lo lagi nga drive ya. Winga le fa ko cast your anxiety to Christ and God will give you understanding and confidence to know what to do. Pero fate te ngala le no ava ko sala so wa ngala wala ia vai por la mena sala ya por siki ga vai ko disability parking ala ko pakai. Ya so lo Samoan parking on disability parking. I told them off but they be fali my fa behave like a Samoan. You're carrying a Samoan flag in your car. Yeah. Ile elderly. Oh, this ko inga Sapo. Pakalalo la awa. Sa no security ka sa nga fa bol le polo kala wala because of what is a piliti resol buri mai la yo nga ka tisa piliti fa ka ala ku le la we se paka ko le la awol paka ala ka milo mai fa pe polo la ku fa ko fa mai le polo fa ko le se paka me fa mai la fa ko o Samoa. Mo isa mo fa ko behave like a Samoan. Fa ko pa avelo ka vale pa kayo. E ka vale o ma ko ka ko. So those small things. Those are the things. So if you are online, behave like a Samoan when you park your car. Park in one parking, not in 2 or 4 parking. Park sa pe pa va pe. So le e reverse camera se we ka vale ka bi. Because la ko fe boy Samoan. La fo ngol penging al Pacifica ko ale a mi o penging so ai ka ai ngol ka park all the rubbish on the car park and you go. Yeah, so some guys up there ai ka ai lo po ke ping sa mo ping in the truck o kamilo ka fi ka wala ko kong ye la ko pu ko. Yes, ki kilometer fo ko Samoan behave like one. Because I'm a Samoan. O me la ya so ke twist around. Pride, we are the penging of the Pacifica. No, we are the servant of Christ. But what I mean, twist go around. Carry the brightly this is me. No. If you want to be connected to God, humble yourself under the strong arm of God. And one day, in due time, He will lift us up. So no matter what the people say to you, when we humble ourselves under the strong arm of God, He will lift us up in due time. It's really hard. You wear somebody else off what clothe yourself with humility. It's so hard to have that, but it's easy to find a nice one. But it's so hard to put on the cloth of humility. Humility. You're not the same as anymore because God said, come and do this thing. Come and do this. It's so hard for the king to come down to be the servant, but it's easy for the servant to become a king. You have to be alert and be sober mind. Have a clear understanding, clear mentality. Kalau leri, fia lo maho fau, fia lo loko langai va venga ko fa popo mangis ko sangal ka ko langa
Ai mo ka ko le fa fast food ko sang. Ki kilo ko fast food but they look 60. Because they carry a lot. Kele me utatou. Ai fia lolo ma ho fau. Ko lo mo le smile yai. Ele umi ai bo ku fina man so ko ko sui ar ki ngoa. Pewa lo she no me uma. I carry a lot of anxieties, my worries all along every day. It's heavy. E o mia o ilalo. E o mia tatou lalo. O le la tai au, la whai ala o e tau tino ngai le tua. And to say to God, what the devil has been taken from you, like dominant ownership. Wa e roa pe wa le se ownership le mele because wa tatou fefe ki Apollo. O ka ko fa pe aku, Satan, yeah, this is yours. But he doesn't own anything. God owns us. Foi que me fez meio. Paua wale ia se maros. Ai alanga liona ka mo yai. There's a strength in it. Well, the strength there is from God. Yeah, amalia mai le tu nei tai au. Atu fai tau atiri le maulea. Na fai upoe. E valu le sa tatu fai nei tu is fai upule to tele isi o mai si vai aso. La tu te fai le meta upule. But famalia mai le tu. Atato talo, atu se lava noa ia te oi, leave it to you, say something to the Lord about those things who are averi ki Apollo. Mai ar ki Apollo, foul those things out. Steal those things from you. Or whamamao e malo ainga. Or whatever happened with you. It's just the voice of the devil. And you think that is the roar of a lion. But the lion is a God characteristic thing that he created for a reason. Amanuia mai le tua nei aso. Na tatou talo tua tusi le minute. Ia na usula le tibis tatou pese tatou te vivi ia i le tua. Thank you, Lord. Any stronghold in your life, in your family, this is a chance to say something to the Lord. Thank you, Lord. Thank you, Father. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Tatu tutulai. Atu stato vi inga ile tua whaftailo na alofa. Whaftaina tue au maia manatu le lei. Te wa fo i eita tau i lalo na au. Thank you, Lord. Te mani tai au. Au mato vivi, mato whaftai a toe. Mato te alanga ina lo manu malo. Mea ua vese ina ona o le whaososo le ti Apollo. Nei tai au matou tutu ai le tua. E suafa o Yesu Kiriso. Matou alanga ina ai. Toi whafo ia mai o ia mea yo matou o langa. Father, we pray. Any stronghold in our lives. In the name of you, Jesus, we ask to break it. Break them down, Lord. Dismantle any devices of the devil.
the voices in our ears, the thinking in our mind, the beating of our hearts, Lord, we pray, to beat it, Lord, towards you. Matu waftai nei tai au fa fo ia twailo vienga. Mai lo malosi, mai le malama, mai o manuia, mai lo wanganga paia. E o matu loa ai te ina i matou. E manuia ai o matu o langa, manuia o matu ainga, manuia e o mulmuli mai ai matou. Thank you, Lord. Pa fo ia twailo vienga nei tai au no lo soafa Yesu. Amen. Patil nei tai au, fa tai i le atua. Hallelujah, mo lana upu folfolaina le nei tai au, ia lala mai lalo. Tele fa tai lau sunga le fa whengainga ia mo le upu folafola, ia tele ia te mau ainga ia ai fale anganga i le nei tai au. Au le whai uina le tatou maftanga, wala au atu le tatou aufa mole, mo le tau uina o le tatou oai mtau langa. Our tithes and offerings. E tāua le upu tele me iwa mai ele whailaunga nei tai au le mea o tau fia moa. Ia wha ofu oe i le loto mawalalo. Amen. Clothe yourself with all humility. O le mea lo fasili le na mai Yesu, fa mai Yesu yo tau wha o mai a tau. Wa o le anga malu ma le loto mawalalo. This is the greatest gift of all that Jesus has given us. Jesus said, "Follow me and be like me, for I am he who is humble and meek." Amen. Ia lewa la unga fai au tai au le nei. Ia aia nisi me misi a tātou. Tātou o tātou ofu tala nei yaso. Amen. Ofu kwa makui ia follow maria. Amen. Ia e whae ai nai oe o le muli na mai e whae ai nai oe i le pale alii e le mawai, the ground that will never cease. Kere fia pulongi ai palatai au. Amen. Ia la falta so talfa le atua o mato foa i nei me pape o nei fatonoina. Na e foa i mai le tau langa ato toa. Ele afa ele na o se fasi vaenga o lo alofa na e foa ina mai. You gave us everything through the cross. O le mako respond le mo le mato talia tule i lau fio le atua na o se vaenga. We're giving you just a portion of what you have given us, Father. So ani ilaunga luenga to help the gospel move forward and move into all regions as you have called us to minister. Leli e whapa ia i nei tupe o mato foa ina, ina ia whaonga ina, maleta tau, ia vi ia i lau suafa. Whamania i la tau na latu foa ai. Ona lau suafa Yesu. Amene, amene. Ia aiai nisi folfolanga ia silsila ane i lunga le tatou i tu lau ale kalesia e mo sila fia lau amataina ia fasenga o le discipleship, pastor, lau amata le amataina. Ia na baptisonga ai whafsotai me lo fisa mo i la tau fia le stala o tau suafa mo onga o le discipleships. For those who are interested in the course of discipleships, please come and see the office. Register your name because position goes up very quickly. And again, thank you to our dear brother for being with us today. We are so blessed to have you here, and may the Lord bless you as you continue on with your week's processes.
ia anga leile atua ia se singa ia vea fo nei malu ia o se malu e te rua tapua ia i pe a mawale avanoa tātou te mafutai. Mo lau tele tātou e kalesia ia manuia lava singa o le neiva yaso ia mo lau whālau lava le soafa Yesu. Amene. Amene.